Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Pred 2 letoma so bili potrošniki po vsem svetu zgroženi, ko so izvedeli, da so njihovi avtomobili onesnaževali celo 40-krat več od obljubljenega. Po skoraj letu dni poglobljenih preiskav škandala Volkswagenovih emisij lahko Evropski parlament z gotovostjo pove, kaj je šlo narobe. The facts were there. The fact that these cars polluted much more than they were allowed to do. But we did not, well, the Commission did not, and the Member States did not go and investigate what went wrong. The Member States were very, very weak in their implementation of European law. They were more focusing on the interest of national car industry than the interests of the normal citizens and air quality. Rešitev? Več evropskega nadzora, več informacij za potrošnike in novi preizkusi na cesti. Wir wollen, dass jetzt eine bessere Luftqualität ermöglicht wird, indem die Grenzwerte auch im realen Fahrbetrieb eingehalten wird. Und da ist, glaube ich, der erste Schritt, dass wir dieses RDE, die Real Driving Emissions, einführen. Da sind wir auf einem guten Weg. Zakonodaja, ki jo je ta teden izglasoval Evropski parlament, obvezuje države članice, da testirajo vsaj enega od 5 avtomobilov na cesti. Evropska komisija bi tudi dobila več moči za preverjanje državnih organov nadzora in opravljanje neposrednih kontrol, če bi bile potrebne. They will get the information. Once they get the information, if they don't act, the European Parliament and civil society is going to say, why are you not dealing with this? And the whole system is designed to make it easier for that information to get to them, so there's no excuse from the Commission if they don't act.